Omurugi bw'omugavana we county ya Narok Agnes Ntuntu nigo aichaneire bikorase abana banyaruka abarokanire gutwara amaritage nkyo egentabeire gakumochia baibuli notana nabwo bakwirira ebikore bune bigokorekana asinge njo tibali ko baorokereria abana babo chimbwa chingia nabono nigo Agnes yaganiria baibuli kone kyabunanko baikabare abana babange ane nabana banyaruka na kubaorokereria chinchira bwenerete komenya nabo igokwerenda asobuya bwa matukari busyo. We are not teaching our children values. Tumewachia walimu peke yao waongeleshe watoto wetu. It is not business as usual. Usikie Narok County saa hii watoto wale wanakalia mtihani darasa la 8 na la 6 na la kidato cha 4. Tunaambiwa wasichana saizi wako na mimba ni 741. Sincerely Narok County. Tunaenda wapi? Na ni mtoto kutoka mwaka 8 na kupanda juu.